Lesson 3. Adios ako tultigan mo rakaw. Ang harang marulan ni Aazam maazin alulaw mong mamatngi tanong tungoroel di kalbis ka kayel sawak isel bola kamarang sa tokoy ya azam maazin mo diya alam makarakaw emoja dosi kayel muspe Ndiak. Maraul maazam maazin awaysi. Yung betigaran ririgis. What do parents do that makes us sad? They scold us. They do not give us what we want. And when we disobey our parents, do they stop feeding us and getting what we need? No. Why do parents care, even when we disobey? They love us. Atak labsay, ya Jesus amin nag-adu, natal al-da'adu. Yahal al-da'adu, ulis akar gidalt mo, tada makarang al-sigum, tada mlo maknit. Mlangi ya imol ruba, marterul ngalgel saal. Gigel kagre, amlorni et mut mo. Adam, paskarel ang agel blinglek raklalo. Mityang ilak, amili, akloklel, ertil terul ngulkel. Yawiul, rababik labsay, yung ultra wablinlen, yung maugog, etwab dan maral. Miral mura aroy del bulu. Ngok ngem daw gudin, ratam taring at langar. Ngulok ngem daw gelbek kalngar ngiri. Aklol bos amlor ngi rablu. Engi apa aongang diangaran mlo riol gila tala lo makangababi mlo suwal mo mga akailababi lendim na kamsalil umil na badeba elmol mo edulat mo arogo lo riol gila latmak ang aringi alir الجوخ بطاغ رجال سبقير أخمرلوم المرادمة مقمولنيل كمو أذام أخملو عقلنيت لم تغرقاو مع ديوس ديال جيريغ لغضوغا للمجديم مديم لله الموتر هرقات راوريور ديرغم لإروي درابلاي يا ضمالا ميسان مهمان لأوبور مغريرود الموسي بكلام الغير مل أولي يترون رمضان ما الغير أوغو الرقلتي Admal amililin, rabilen, eloyang akapabi. Mityang itam lamru rablangur razewalren.